Kada gangrena zahvati neki organ, amputira se da ne uništi ceo organizam. Tako je potrebno amputirati iz sebe to što parazitira na našoj svesti kako bi naša duša našla spas. Iskustvo sa takvim osobama je teško i bolno, ali predstavlja posljednji najjači poziv naše duše da raskinemo te negativne obrasce koje imamo uglavnom od djetinjstva jer smo odrastali uz emotivno nedostupne roditelje. Tako odsečeni smo jedino i mogli naći takve partnere. Kada se povežemo sa sobom i tim izgubljenim delovima svoga sopstva, onda nam to poznato nedostupno postaje strano i umire u nama. Narcisi nisu osobe, to su algoritmi nezrelog i infantilnog ponašanja i potrebe za ljubavlju i vidljivosti koju nismo bazično dobili, a drugi, uglavnom partneri, su samo projekcija tih obrazaca. Kao što narcis nema karakter, ličnost, već predstavlja neko amorfno biće ili nebiće koje nema jasnu strukturu i osobine, tako i taj nedefinisani odnos bez reda i poretka, bez mogućnosti da se svrsta u nešto jasno, predstavlja našu neodlučnost da život vodimo povezani sa sobom. Kada ugasimo taj algoritam, ugasili smo i simbolično ubili i te naše mučitelje koji su i naši najveći učitelji, jer su nas primorali da zavolimo i sebe i život onakav kakav jeste, a ne kako smo umislili da treba da bude.